sale fatu i tatou resena ia mo le nei tai au i le sofa pele o Iesu Keriso lo tatou alii ma lo tatou faaola faafetai foi taʻitaʻiga a le atua i loo tou soifua ia mafai e foi ona tatou aulia mai le nei tai au fou ia ma le matagofie le aga lelei mai o le alii ia te milane le au taʻitaʻina i tatou le tatalo ia na tatou faalogologo le tatou mataupu o le nei tai au tatou tatalo e maualuga lava lo viiga o le fiafiaga foʻi lea iā taʻi matou ina ua faaolaina o matou tagata a matou vaavaai le agasala sa matou ola ai ia a o lenei ona o lou alofa tunoa ua faataeleina ai i matou faamamāina ai i matou e ala i le toto ma le maliu ma le tanumia ia ma le toe soifua mai o lo matou alii faolo Iesu Keriso le agaga viiga lea o le nei tai au mo matou mai ai matou te faaneenee oe i taimi o matou sauniga ia matapuaʻiga e ala atu le matou tatalo iā Iesu amene ma amene e manai pe aso e mai lau tusi faamolemole 2 Korinito mataupu 5 ia mai o loo faaauauina pea le tatou mataupu le faatatau la i le faaolaina o le tagata 2 Korinito ia pe o le faiupu lea na tatou faaogāina e faamatalaina ai le taʻu mio tonuina i le vaiaso na mavae o le nei tai au o le tatou vaavaai pea i le tatou mataupu lea ina ia malamalama ma silafia e lou loto le winga le lautele o le upu lea o le faaolaina o oe po le fanau fouina o oe ma le alaua amata ona tatou vaavaai totoa ia ma tatou suʻesuʻe i le afioga paia le atua i le winga o lea upu ia e savalia foʻi lalou savaliga o le faatuatua ia talitonu le vaiaso lenei o nisi o i tatou matua 9% lenei vaiaso ia o nisi foʻi o tatou taufeololo i fofoʻi ae faafetai i le atua o loo laveaina pea i tatou ia ma tatou savavali pea ia ae maise lava la le aʻoaʻoina o oe ala i le upu o le atua famai la le faitauina o le faipuna aua suʻe i ai lau tusi lenei taeao faipu e 2 sumatasi o le 2 Korinito auā o ia na le iloa le agasala na faia lea e ia ma agasala o le sui o i tatou ina ia avea i tatou mamio tonu a le atua ia te ia manatua la le mataupu e winga i le taʻu mio tonuina e amata mai lava i le atua a taʻua lo le upu lea o le alofa tunoa o le atua e amata mea uma lava ona o le atua lava ai tonu la le mataupu lea la ua tuuina atu le faailo le inuga o le tatou laupapa o te fiatala noa ila i le nei taeao i le faavasegaina o le mataupu lea o le faaolaina o le tagata i ona tulaga e tolu la ia vaega e mafai ona tatou vaavaai ai i le soifua faaolaina o le tagata o le vaega muamua i le taimi ua tea e iai le taimi na faaolaina ai oe e i le taimi na taʻu mio tonuina ai oe o le vaega la lea o le taimi ua tea le mea na tupu le ma le faaolaina o oe so le la te vaai mai e lunga lau papa e iai le taimi na faaolaina ai le tagata i le taimi ua tea o le vaega lea po le aʻoaʻoga lea taʻua o le taʻu mio tonuina so o le faaolaina o oe i le taimi ua tea o le vaega la o le vaega lea na o le faaolaina o oe taʻua o le taʻu mio tonuina o le vaega o loo iai le taimi nei le faaolaina o le tagata o le vaega lea la e taʻua o le ola faapaʻiaina so e masani foi la ona faalogo o le upu lea o le ola faapaʻiaina o le soifua o le tagata ua faaolaina o le vaega la lea e te vaaia i aso taitasi so o i la lea la tatou agaʻi iai le tatou aʻoaʻoga ia e manaia pea le tatou vaavaai i le mataupu atoa ai foi la ma le vaega lona tolu o le vaega la lona tolu o le faaolaina o le tagata i le taimi o lumanaʻi o le vaega la lea e aʻoaʻoina mai totonu o le tusipaia e iai le taimi e liu ai o tatou tino i le tino matagofie ia polisi foi upu Samoa le ua faaogāina o le faamamaluina
o tātou tino. So, o le faaolaina la lea o lou tangata, o le taimi o lumanai. So, mai tau mai whaamole le tātou vasenga I le nei tai au, o vaenga la ia e tolu, po o taimi ia e tolu o le soifua faaolaina o le tangata, lea la e tau mawhai tātou ina ia malama I oe, ia male vaenga o lo wao au ina I pēr I tātou mai I tonu o le tusipa ia. So, o le vaenga mua, o le taimi ua tea. So, lea la e tā ue tātou o le taua mi o tonuina. O le taimi nei, so tātou umalawa o lo I tonu o le tātou vasenga, I le taimi nei, I le ao au ino oe ma le whaitauina o lau tusi, ma le soifua tatalo, e nisi o tātou e tō anga I le mele o le anapongi, o vaenga taitasi na o lo soifua faaolaina, e vaai la le vaenga lea o le ola faapaiaina. Ia ma le vaenga lona tolu la, e le iai la sisi o tātou o le vaenga lea. Ona la, o le vaenga lea o le faaolaina o le tangata, e le lumanai. O le tino matango fie. So, o ila e fia mau ese au tu mo tātou I le tātou waonga I le tai au le nei, o te fia o ina ia vaenga ia e tolu. Le laua mai atu ni tātou o ina le vaenga mua, po le tau wami o tonuina, le ana iaina I tātou Lesona e mata I le nei tau sanga. Ai o te fia watu le tau au fai, ina ia e loa I, okay, o le mataupu I le faaolaina o le tangata, o le matango fie ia, ai e iai ona vaenga tāua, ina ia malama mai oe. Ina ia e savali la malo mauti noa, malo whaamalosi. Okay, ua avea o matangata whanau fōwina ma faaolaina. So, o le tatou mataupu la le tai au le nei, o le a o vaavai I vaenga umai e tolu ina ia vatu ai ni manatu, ina ia whaamalosi ai oe I le nei tai au. So, ia le tua So, e mai la roa I elo tusi I tatou tusi whaitau mua, ia ai latu ina atu I lunga tatou lau papa, le tatou mataupu. I just need to get out of here. Ja, tatou mataupu la lea. So, o le vaenga mua la, o le faaolaina o le tangata, I le taimi ua tea. Peila ona tātou whaitawina, I le whaipuna e lua suma tasi o lua koroni tue lima, o ia na le iloa le angasala, na whaia le e ia ma angasala, o le sui o I tātou. O le taimi la ua tea, o le taua mi o tonuina o le tangata. O le vaenga la lea o le soifua faaolaina, o le vaenga lea o le soifua o le tangata, tātou te iloa e whaatasi lava ona tupu I lo soifua pe o ia te oe ina ua maliu ke riso o le taimi lava e whaatuatua matali tonu ai le tangata I le alii o le taimi le na e taua mi o tonu ina fua I le tangata o le taimi le manatua fo ilea o ina o le mataupu le o le taua mi o tonu ina e pei o totonu o se whaamasinonga. Manatua la au mai lo se whaaiunga o le whaamasino e a mi o tonu ana whaaiunga. Ia o ina la e lo ai le tau a mi o tonu wina o le tangata, po le tau salaina o le tangata. Au I tātou la o tangata ua talitonu ma whaatuatua ia Yesu Keriso, o Yesu na whaatinoina le whaiva lea o le whautua mo I tātou. Ina ua maliu o ia, matanumia o ia matoe tu mai, o le maliu ato atoa o Yesu Keriso, na taua mi o tonuina ai I tātou. Lea le whai mai le whai upu leo le korinito, wha mai na whaia le e ia manga sala o le sui o I tātou. O le ale mea le tatau ia te I tātou. O le sala, e tatau ona tau salaina I tātou. E tatau ia te I tātou le whaasala. Le lai whai mai ei le Romeono lua sumatolu o le totongi o le angasala o le oti. So e tatau ia te I tātou le oti. O le oti lea e a whaamatalaina nei e tuspa ia. O le oti o le tangata I le whaafanoga
mai o le oti o le tangata ua e nofo ese mai i le mamalu o le atua. O whela le nofo anga e nofo e tangata e nofo ese mai le mamalu o le atua. O le whaafanonga, po se oli. So o le totongi la e tatau ia te i tātou, o le whaasalanga i le oti. Ai wha mai le sui, na iei le sui tūlanga, po le tangata lea na whai mawhai vau whautua, o Yesu Keriso. Ina la, o le ale whesuia inga lea na tātou tala no ai, na tuina atua tātou, ai tuina mai lana ami o tonu. Pe o le ata le na o le upu lea taua mi o tonu ina, lea la o te fia tala no ai pe ia te i tātou, le tātou vasenga. O le vaenga la le i le soifua faaolaina, o le vaenga le e tupu pea e whaatuatua. O le vaenga fo i la lea, e te tuina loa lau whaatuatua ia Yesu Keriso, e whaatasi lava ona iai i lau soifua faaolaina. E whaatuatua, ma e talitonu, i wamaliu Yesu Keriso, ma sui o a tātou ang sala, ona taua mi o tonu ina fua i lea o i tātou. Lele wha mei wha ipule na, o le sui o i tātou, ina ia avea i tātou ma ami o tonu a le atua ia te ia. So o le awa onga o le mataupu lea o le faaolaina o le tangata, e wa aia mua lava le vaenga lea o le taua mi o tonu ina. Lea lawa tātou i loa, taua mi o tonu ina fua i tātou, ona o le ngaluenga a Yesu Keriso. Nai tu ina atu ai le whaamatalanga lea, o lona winga ua tu ina mai le tonu i le tangata, o le wha mai aina o se no ngā tupe, mana tua fo i o le tātou sala lea na tau mawhaile whaia o ngā ina ia whaamatala e tai pei o se aita lafu. Tai pei o se no ngā tupe e le mawhai tātou o na totongi la tā aita lafu po la tā ua sala, ai ua la atu Yesu ma totongi atoa le tau lea e sui ai a tātou ang sala. Tangatanga ifo i le Romanai 5, alona fai poe sefulu ma le valu, ma le fai poe sefulu ma le iva. Romanai 5, alona fai poe sefulu ma le valu, ma le fai poe sefulu ma le iva. Maua lau tusi wha amole mole tatou fai tau leo tele mai ai o le nei foi. Wha lau dai tele ai le manatu o le manatu mua lea o le soifua o le tangata faaolaina. Vaenga mua i le taimi ua tea. O le ala le whaupunga o le vaenga lea o le faaolaina o lo soifua ua tau a mi o tonuina. I le taimi ua mavae. Se fai tau mai lan fai puna su malvalu o le nei foi i ia. O le nei foi, whapea o le whaasalaina o tangata unawa i ana saratas. Whapea foi o le tatawami o tonuina o tangata unawa i ana tonitas. Nā tō te olai, a wawhapea i na mea masala o tō tele i mea na tangata tonatas. Whapea foi o nā mea mani o tonu i le tō tele i mea na o tonatas. So le tō tasi nei tala noa mai ai a Paulo i le tusina Roma o le ana tātou te olai o le ami o tonu po le ana lea e maua ia Yesu Keriso. So le lai tala noa mai ai le fai upu le na il fai puna e sumalvalu o le nei fo i whapei o na whaasalaina o tangata umalava i le anga sala e tasi lono winga o atamu le anga sala o atamu. E whapea foi o na taua ami o tonuina o tangata umalava i le ami o tonu e tasi. Nono winga o le ami o tonu e tasi o le ami o tonu a Yesu Keriso. So, o le whaamatalaina le na o le vaenga mua lea o le soifua faaolaina o le tangata po o le taua mi o tonu wina. So, ia manino pia i lau whaalongo, ma lau whaitau i le upo le atua, o le soifua faaolaina o tangata o le teleo o le awa onga lea So le la wa mawhai o na kawa e tā ua i le vaenga o le neitai au. Pe o na tu ina atu i le ata lea. O le vaenga mua le soifua whaolaina. I le taimi ua tea o le taua mi o tonuina o le tangata. Vaenga la lea na whaatino lava i le atua. Ino na lofa a wina mai ai Yesu Keriso, ma liu Yesu Keriso, tanu mia o ia, toe tu mai,
a whaatua la le tangata, ma tali tonu i le vaenga le na o le alofa mai o le atua, fa mai e taua mi o tonu ina ai i tātou, i le ana o le toatasi. Le vaenga la lona lua, e maua i le whaupunga whapea, o le faaolaina o le tangata i le taimi nei, lono winga, o tātou, e wi lava ina o faaolaina i tātou, ina ua taua mi o tonu ina i tātou, o aso uma lava o lo soifua, o lo faaolaina pea i tātou, o le vaenga la le, e taua o le faaolaina i lo wola faa pa ia ina. O i fo i tātou te vaia, e ngā lue mai pea le atua i lo tātou wola faaolaina i aso taitasi. Ma e pēa so e mai lau tusi whaamana mole eina i tusi si ia, ma e pēa so e mai lau tusi le lua Peteru, Ioane su mafitu, ia man mua Tesalonia. A maua o tusi si ina, ia ona tātou talatala noa lea, i le vainga lona lua lea, le vainga lona lua lea o le faaolaina o le tangata. So, le lawa a mata ona i loa, okay, o le faaolaina o le tangata e lau tele lona o oina. O le lapatainga fo i mo i tātou. Awane i whaaffaingo fia ina lo soifua faaolaina. Ia e loa, o le ngalu wenga tele lava le faaolaina o oe, i aso ta itasi, ia po lo soifua la le i le ola whaapa ia ina. So, ia malama lei, e le mawhai ona whaolaina i tātou i ngā luenga, le lau tātou i loa le mataupu nā. Ai, o lo soifua whaolaina, e tatau ona iai lau ngā luenga whai, e mana o mia fo i tātou le fesoasoani mai o Yesu i lo tātou ola whaapa ia ina i aso ta itasi. Ia, po le mea fo i la le tau o le tangata whaolaina i le taimi nei. So manatua, taimi ua mawai, taimi ua tea, whaatinoina a toa e Yesu Keriso ina ua maliu. O le whaolaina i le taimi nei la, e mawhai lau na tātou ta ua po le awa o ina o tuspa ia, o lo soifua ola whaapa ia ina. Tusi mua la na i le lua Peteru, lau na mataupu e tolu, e mai e le upu lea ina ia tātou tutupu pea o le soifua tangata whaolaina, e vaai ai le soifuanga lea o le tupu. Talitonu foi e le whaatasi ona e whaalongo ai, a o tala noa i le vaenga lea o lo soifua. Na a whaolaina o e vi ia le li. Ai o le soifua la o tangata whaolaina, e tatau ona vaai ai le soifua tupu pea, alu pea i luma, ina ia faa matua ina leisi foi upule na masani lava ona au ina ile pule la ona la o le matafa yoi la leo i tātou taito atasi matafa yoi au o au le fai onga ai tatau lava ia te au le vaenga lea o ele tamaititi a onga ma tamaitai a onga e tatau fo ia te oe le soifuanga lea o le soifua ina ia vaia le ola o lo soifua faolaina e tupu pea. Pea al pesa tamiti a onga anga saa Fai taulo tu spaia ma tatalo ya so uma ona ea. O e wha maoni foi upole na pese. Ai o upol pese na e sau mai tonu tu spaia. So lera fa mai fai po suma valu o le lua Peteru. A ia a ia tutupu o tau i le lofa tūnua. Ma le foto ia lo tātou alii o lo tātou whaola lea o Yesu Keriso. Ia te ia le vi ina i ona pōne. So, familia leina mua fai po suma valu. A ia tutupu o tau i le alofa tūnua ma le poto ia lo tātou alii o lo tātou whaola lea o Yesu Keriso. O le soifua lea mo oe mau le tangata whaolaina. So, le lau tātou i loa, ta wami o tonuina, ona ua sui tūlanga Yesu Keriso ia te i tātou. So, vi ia le li pia tātou whātua, ma ta tonu ia Yesu, ta wami o tonuina lea o i tātou. Tau nuu mai le vaenga lona lua lea o le soifua whaolaina o le tangata i le taimi lane nei, o i la, e iai la tātou matafa ioi, e iai le la asanga, le la tā ua tuspa ia i le efeso, o le savali o le tangata.
Manatua le upu ngā savali a ta ua lo tono tuspa ia o lo wola i aso taitasi. Le ola lea a matala lo o mata i le tae ao ua e ala ua tatou ala fai mai i whangunga le lei e a mata i nā o le ale a matanga o lo wola au auna, lo wola savali, lo wola whaapa iaina i aso taitasi. Manatua la o lo tala noa i le faaolaina o le tangata i le taimi nei. Le lai fai mai mana ia upo Yesu na ia i le Ioane na sumar fitu. Se isu ea ne ai lau tusi sii na mua. O le Ioane sumar fitu o le tatalo lea o le faaola. A o sauni atu o ia mo le sa tauro. Ai o le mataupu le sumar fitu. O le tatalo a toa lea o le Mesia. Mana ia lau homework lea. Ia po lau mea onga le faatino i le neiva yaso le faitau o le tatalo lea a Yesu. Ai fa mai upu i le faipa sumar fitu o le tatalo a Yesu. Fai mai, ia e whaapa iaina. Mana tuala, le tala no tātou i le ola whaapa iaina. Ai fa mai tatalo a Yesu, ia e whaapa iaina i lātou i lau upu moni. O lau wafionga o le upu moni lea. Whapewhea ona e ola whaapa iaina. O lau tuspa ia. O lau tuspa ia. So, e mānaia i o le tatalo o le Mesia. Nā le lau tato i loa, okay. O le faaolaina o le tangata i le taimi nei. Okay? Faaolaina i tātou, ta wami o tonuina, i le ngaluenga whaita o tasi e Yesu Keriso. Aso lava la, i lo o soifua faaolaina, o le mea ta ua o le ola whaapa iaina, ai wha mai Yesu, ia e whaapa iaina i lātou, i lau upu moni. O le tai au le nei, au e susu mai le tatawa au ngā sa, a le whailau whaiva o le ola whaapa iaina. O lo e nau mai le au ngā sa ina i au tauhina o e ile upu moni. So le vaenga la le i lau soifua, e le ngata lai taimi o le au ngā sa, o le taimi o tātou sauninga tele, o le taimi o mafuta i lalo a o ngā tuspa ia. E o lava lai te tonu lava o lau fale, i le whaita wina o lau tuspa ia, o le maita wina o lau tuspa ia, o le ao au ina o whai upu i le aso, ma le aso, ina ia wha ngai oi ai la le vaenga leo lo soifua o le ola wha pa ia ina. Ina ua tātou i loa la, okay then, o le mata upu o le ola wha pa ia ina o se mata upu lau tele. Le lau tātou i loa, e iei le taimi ua tea na whaolaina i au, na whaatino na Yesu ina ua tau wami o tonu ina fua. A o aso malava la o loo wola, o loo ngai oi pea, mga lue pea, le whaolaina le o au, e ala i le soifua hola wha pa ia ina. Okay? A le lai whai mai Yesu Keriso, okay, wha pa ia ina i lātou, i lau upu moni, o le awhionga lea tua, o le upu moni lea. Ma le tusi si ina so so ane ai fa mo le mua te salonium ta po lima. A mo le fai puna lusu ma tolu fa mo le fai tau le hotel mai. Ia. Ia to no fa pa ino to le tua la wa ino na mania. Ia tau sia la va lo to nganga a to ma. Ile ma le oto a to ma le tino. Ia le matale alaina, ia fio mai o lo tātou o i o Yesu Keriso. A tātou wa ai i le vaenga le tala no mai ei Paulo i le soifua whaapai eina. E fōlinga mai o le telei o le matatia le tuuina mai E telei o se vaenga o le soifua o le tangata o lo fai mai Paulo. Na ai tala noa, ai tanu nei fai tau le fai upule na fa mai ia ato atoa o na whaapa ia ina o tau. E aloa i loa tātou, e lea ima sisi o tātou e ato atoa e whaatalitali uma tātou i le teimi o luma nai. Ai o le soifua o le tangata a faaolaina wha maoni, le lau te tala no atu nai manatua, le awa wina foi o tuspa ia, to te lea tangata e whai ngofia le whaapea mai, ia, wau faaolaina, ai o le savali ai, ma le ola ai, o ina la le lai tala no mai ai, le whai upu lea,
Nai whai mai whai pua lua suma tolu, ia ato o toa o na whaapa ia ina o tou, whamai a e lea tua lava e ona le manuia a. So e o lava le whaapa ia ina o i tātou i le aso ma le aso, e whesosoani mai pēr le atua a, e ngā lue mai pēr le atua, o loo ia te i tātou le nganga o le atua. Nā lela tātou te ilo, a tātou wanga sala, no whātu nei o ai anga sala, ia e si umai runga tātou lima a. Aso uma e wheo la tātou i ni tele o taimi. Ai whaftai fo i o lo whai mai lea fionga pa ia lea tua, a ia whaalia tātou wanga sala, a wai whaamaoni o ia, e whaamangalo ai a tātou a mio le tonu uma lava a. So o le soifua la lea, o le soifua o la whaapa ia ina. Lea lai whai mai e whai puna lu suma tolu o le Tesalonia, o na whaapa, ia ato o toa o na whaapa ia ina o tau e lea tua lava e ona manuia, ia tausia lava lo o tau wanganga a toa uma i le male loto, a toa male tino, ia lea matau le angaina i le afio mai o lo tātou walii o Yesu Keriso. So le upuna ia tausia lava, a tātou vaava ai le upuna tausia, lona winga, o inala e vaai ai again, a tātou e vaava ai ai le soifua o le ola whaapa ia ina, o lo au mai e fo i lau matafa ioi. Na le mawhai au na luatu, e ielinga luenga al whai au a, e ielinga luenga to ina le kalesia, e mawhai au na Sāwari Valley whaatasi. Ai o le matafa ioi lava le ola whaapa ia ina, o le e whai to atasi a. E whai lava na o oe, e whi nau lava na o oe. O le mafuanga fo i lale na e whaatonuina i tātou le kalesia, ina ia auani tu ua le whaapotopotoina o tau. Aisea, o le whengalenga le ai ma le fisosoani o le tasi kerisiano i le tasi kerisiano e maua i pea le fisosoani ma le whaamalosi. So ona la o lela e talano mai elfa i pue e lua suma tolu ia ato atoa o na whaapa ia ina i tātou e le atua. So o le a tātou toe wa ai le tātou wata le na amata i le tātou Lesona. O le faaolaina o le tagata i le taimi ua tea, e tā ua lea o le tau wāmio tonuina. O le faaolaina o le tagata i le taimi nei, e tā ua lea o le o le ola wha paiaina. So le lai au mai e Yesu, i e wha paiaina i lātou i lau upu moni o lau fionga o le upu moni lea. So o vaenga taitasi lava o lo soifua kerisiano, to anga ina ia wha ngalue, ina ia ngalue ina vaenga na o lo soifua. Peila o lo susu mai le nei tai au, peila o lo mafuta mai i vaenga ese o le tino keriso, pe o lo mafuta isi tangata whaatua ina ia whaaupenga ina i oe atoa i fo ila male whaitawina o lau upumoni, o lana upumoni. Vaenga muli lau te whiatala noai o le tino matango fie po le whaolaina o le tangata i le taimi o lumanai. Eso e melana tatou tusi si ia e tolu, lua granito, mumua granito, ma le romana e 5. O su e lalo tusi i tatou tusi si ina, o le vaenga la le alona tolu o le soifua whaolaina o le tangata pe a tātou vae i vaenga i e tolu po taimi e tolu taimi watea, taimi nei, ia ma le taimi la o lumanai. So o vaenga la ia lea e talanoa ia maoauina i tātou, le tātou mataupu o le ango sa i le nei tai au. O le vaenga lona tolu, o le taimi o lumanai, so lela e talanoa i le taimi o lumanai. So lela e tatu te talanoa i le nei tai au. O le taua la lea o le tino matangofie, lela o te taua le tino matangofie. Po leisi foi upu Samoa lea o le whaamamaluina, po le taimi e a oti le tangata, me se lava le tangata whanau fōwina ma le tangata whaolaina. E iei le taimi o lo au mai le tuspa ia, e li ua ai o tātou tino, i tino matangofie. So o vaenga la na o le whaolaina o le tangata, le la o te fia talanoa i le tai au le nei. Ai whamaili whaita wina o le lua granito mtaupu e 5. Mane pia tātou whaita whaatasi mai ei whamole, waipuna e valu, e o i le whaipu e
se fulu ua mātou loto te tele ia. Mātou loto te tele na kosini mātou manau. Ia o ese mātou i tino. Ai ana nofo i mātou maraili. O lea nei, e mātou te nofo ai. E mātou te leo nofo ai. Ua mātou loto mālosi na ia fia mai o ia te mātou. Wātau te watu malama i wana nofoa whansino ke riso i te tātou. Na ia taitasi matakitali i mea na whaia i te tino. E pei o mea na whaia, e rei pe reama. So, le tala no tātou i le faaolaina o le tangata. Okay? So, o le vaenga mua, teimi ua tea. O le tauami o tonu wina la le tangata. Vaenga lona lua o le teimi nei. Le la o tātou i loa o le awa wina o le faaolaina o le tangata i le teimi nei. O le ola whaapa ia ina o le tangata. Ai iei la le faaolaina o loa awa wina le tuspa ia. O le teimi o le luma nai. O le teimi la lea. Se longa e feoti tātou. A le o le oti. Ia o le toe fo i whaalua mai o Yesu Keriso e si itia lana e ka le sia. O teimi la ia o lo tuli matai la e tangata faaolaina. Pe o Paulo fa mai o lo loto ina ia o faatasi ma lo matai. Mo le teimi nei ia le tātou te iai i le tino ina ia fsosoani i le ekalesia. O teimi la ia mo le tangata faaolaina ua tuuina lo na loto ma ua tauami o tonu wina ma ua tau mawhai ina ia ola whaapa ia ina ma savali le whaatuatua ma tupu ma wha matuaina o ia i le tala le lei. E iei la le teimi o le faaolaina o le tangata e tuli matai. O le teimi la le o le lumanai. E taua la, le la ua utaua o le teimi e li ua i o tātou tino au ngā vale e a vea matino matango fie. O lesi foi upu e mawhai o na whaonga ina o le upu lea ina ua wha mamaluina o tātou tino. Aisea, le la whai mai le whai upu lea na tātou whai tauina le tai au le nei le whai po se fulu. E iei le aso e tutu mai ata tau i luma o le nofoa whamasino le tamai mamoe. O le tangata faaolaina la lea e iei tātou. A whai o oe lo whaalongolongo mai le tātou mataupu le tai au le nei. Ua e i oe lo loto malo mawhau. Ua e whaatuatua ia Yesu Keriso. Ua e tauami o tonu wina o na oia. Ua e ola whapa ia ina ia e savali mo le alii ma tupu pelo soifua whaatuatua. E iei la le aso e te tua i luma o le nofoa whamasino o le tamai mamoe. So le vaenga la lea, a tātou tutu lai atu i luma o le alii, e iei le teimi e li ua i o tātou tino, pe tā ua lai tātou, e iei le teimi e whaolaina i o tātou tino, ina i a vea matino matango fie. So le lai mau le mataupu suma lima, se iso e fola le tātou tusi si le na Fa mai le a o ina o mataupu le suma le lima, o le mataupu e winga i le toe tutu mai, mo mua granito mataupu e suma lima, faipu e fast full mal fa, ia o le si foi vaenga le o lo homework, mana i ata, le tele ata to homework le a fia tai au le nei, mo le nei vai aso. O le si foi mataupu matango fie le mataupu e suma le lima, o no le mataupu le a o ina mai, ia i le toe tutu mai, po le mataupu e winga i le toe tu. So o Yesu Keriso o ia o lo tātou wali a wā o ia ua toi tu mai manu malo mai nai ie ua oti. A iei la whai upu le e whamatala i le tino o le a iei o tātou tino. Nai manatua, e le o tino nei le langi. Vi ia le ri. E fau i o tātou tino lai whaatali mai mo i tātou. Mo le teimi nei, ia paua nei o tātou tino le la tātou te o lo iei ma tātou. A iei la le teimi, e whaolaina ai, tino o ngā vale nei, e li iua e avea matino mata ngō fie. O le whaolaina la nā lea lona tolu, lea o te fia tala noa tuai, o le tino i le teimi, po le whaolaina i le teimi o luma na, So, whamaila whaitau wina whāsu ma whā, ma le whāsu ma le lima, whaitau whātasi e lulu wina i Fatuna mai o tino whaeana, e ai le tino whaatino, e ai foi le tino whaeana, e whapea foi na tusia, na whaia atana me lua i tamata na tagata ola, a le atana muli, o le anganga whaola oia,
pia le tua so ole e manatu i le mataupu o le faaolaina manatua o le tatou aʻoga sasā o loo taumafai tatou ina ia faamalamalamaina le winga o le upu lea faaolaina ae le lau tatou iloa o le mataupu e winga i le faaolaina e mafai ona vaevaeina i nei vaega se tolu taimi ua tea taimi nei ma le taimi o lumanaʻi o auina la le taimi o lumanaʻi o le taimi la lea e tuli mataʻi e le tagata faaolaina le taimi la lea e toe faatuuina mai ai i tatou na ie ua oti o le matagofie foʻi o mataupu nei ona e avea ma auala e faamalosia ai pea i tatou i lo tatou savali faatuatua ae o fe amata ai na e leo tagata uma e iʻu i le faaolaina o latou tino na o e faatuatua na le tau e amata mai i le tauami o tonuina ona e ola lea i le ola faapaiaina e iʻu atu i le tino matagofie ae afai e leai le faatuatua iā iesu keriso e le mafai ona tauami o tonuina e le mafai ona ola faapaiaina lona uiga e iʻu i le faafanoga taumaua mai le formula a le atua o lona alofa tunoa e viʻi ai le atua ae tumau foʻi lona faamaoni e winga i lona faamasino ami o tonu ona o ia o le faamasino tonu e loa uma a tatou atu e faamasino fanua i Samoa e kakauga faamaogi le vaega lai kokogo o le faamasino inga ia au mai se faamasino tonu o fagua o kakou aiga kapeu atu ai a leaga le faamasino e lē tatau lana faaiʻuga lē fai mai so faapena foʻi la le atua a tuuloa la i le atua o le atua e faasala i tatou auā e tatau lava iā te i tatou lo tatou sala ae faafetai ona o le alofa tunoa o le atua auina mai Iesu Keriso a faatuatua le tagata matalitonu i le alo o le atua soifua tauami o tonuina ona ola lea i le ola faapaiaina le faaolaina la lea i le taimi nei aisea e tuli mataʻi le lumanaʻi i le faaolaina o tatou tino auga vali a tatou foʻi te isi mai la itu e le taimi nei afai e faamai le tagata i oe ua ou faaolaina ma ou talitonu ona tatou faapea lea okay ua taʻuami o tonuina ae avaai ai le soifua i le faaolaina i le taimi nei ae leai ma se fua o le faaolaina taumao mai na tatau ona vaai ai le taimi nei le faaolaina le fua mai le ola i le upu le ola i taimi o tatalo le mafuta i le tino keriso ma le ekalesia o vaenga la ia o le faaolaina i le taimi nei ai afai e feo foi i le onga tonu le lona winga e le a mata mai a matanga so o la sanga uma lava i o le faaolaina o le tagata e mafai ai ona tatou faapea faafetai lava i le aʻoaʻoina o le upu a le atua ina ia faapea ona faamalamalamaina ma taupu faapea faiuina la le Romana e 5:10 fai mai auā afai ua lelei i tatou ma le atua i le maliu o lona alo ina o fai tatou monafili e matuā faaolaina lava i tatou i lona soifua o i tatou ua lelei maia o le manai ai o le faipuna e Roma e 5:10 auā o inā pia taatia mai atoa iā le soifua faaolaina o i tatou ua lelei i tatou ma le atua ona o le maliu o Iesu Keriso o i tatou na fai tatou monafili tatatau iā te i tatou le oti ua matuā faaolaina i tatou e ala i le soifua mai o lea ua tatou lelei ai maia so mana ia le tatou mataupu lana le taiao lenei ia manatua ia faaiuina le tatou vasenga au le ituina atu ia oli faamolemole faaiuina i tatou i le tatalo o le tatou mataupu la le o taiao lenei na ona fia avatu o le manatu o le faiaʻoga na ia e iloa ai le lautele o le mataupu le uiga i le faaolaina o le tagata okay so le taimi ua tea le la wao ina i tatou ma mata ona vasenga i lo mafaufau
o le vaenga leo le awa o ina o tuspa ia o le taua mi o tonuina. Lua, i faaolaina o le tangata i le taimi nei, o le soifua la lea o le tangata i le ola faapaiaina. O le mataupu la lea le la tatou a matau na faalawa i tele i le masina o lumanai, a matatu le vai aso lea, i ona tatou talatala noa i le ola faapaiaina. Ma le vaenga la lona tolu o le faaolaina o le tangata o le taimi o lumanai, o le tino matangofie, e ieila le taimi tatou te awa o ina i le mataupu lea. Ia e loa, ina ia yaile ata o lo loto ma lo mafaufau. Okay, then o le tele ia o le soifua faaolaina o le tangata. So e vi ia ile li ona o lona faamaoni a te i tātou. Ia, ai mana ia pea, ai sau fesili, e se fesili a se si te ua faai ua tu tātou senga, e se fesili ma fai ai o na tātou faasoa, ia o lo ia se minute se tasi pe rua. Ia, ale ai se fesili, ia, tui natu ia oli faamoni, ia, fesili. Ja. So le atamu mua o lo tala no mai ya Paulo i le mataupu lea i faatatau lava i le ulua i tangata na whaia e le atua. Nā la e peia na tātou baba ai i le whaipuna e whaase fulu ma le fitu. Ai ba ai fui lalo le wha fitu whaman mole tina. Nā e mai e wha ele le ulua i tangata na fua mai i le ele. So a ta ua loala ia le a tamu nei a tamu le ulua i tangata nei lunga fai pui fasuma lima e faatatau i le ulua i tangata a na o mai le oti ona o le ulua i tangata a o mai la le ola ona o le a tamu lona lua le la e fai mai le fai puna fasuma lima le ana e fai tawina mai tina fa pe foi ona tu sia na fai a tamu le ulua i tangata ma tangata ola a le a tamu muli o le anganga faola o ia o le a tamu muli o le isi ngoana e ave ya Yesu o mana ia o le ngoana o Yesu na o le a tamu muli o le a tamu la le faolaina uma ya tatou a tamu mua hoti uma i tatou a tamu muli bola uma i tatou so o le matangofia na o le aonga o le faaolaina o le tangata. So na lea o ina i tātou le. So if mai fai pui whawhitu, e wha ele lunga i tangata, na fua mai ele, a le tangata muli, o lea li lea, mai le langi. Ma fuanga la le na, e turi matai i tātou le tino matangofie, ono le atamu muli, awa o ia e mai le langi, o ai mai le langi, o Yesu Keriso. So, pe olona e senga, na mana ia silia tina, malo. Ya, bi ia le atua, tatonu no tatou taunu mai fai uno tatou aonga sa, ia tui natu tamai a oli, fai wina tatou aonga sa le talo kwa tai. Tai tamai tulau, fai ina fōna mātu na rosa sa, tai fōna tōna, o mātu na fia sa o mātu talu ia i pera kau umai na teia, ia o ina fōna mātu rala ina fōna papa, ia wha mausia i pēr mātu, tu magno funi ia pe o vai na tolo matu a roma fo ni na sato na ta lando o no la moni tama familia ko tama a roma la mana ya su na uso ko la matu a familia tama ta ni mama atasi mai matu ko ya to no is senga mantua na ia homework na fa mole fai tau i foi a mataupu na pe uma wala tama ya sta tu suenga